Ganaderos y agricultores se manifestaron en una tractorada para exigir medidas urgentes que garanticen unas condiciones de trabajo justas y un futuro digno para el campo. Más de 90 tractores han recorrido parte de la provincia, llegados especialmente del Macizo Central, aunque también de otros puntos de la geografía gallega, para movilizarse ante la subdelegación del Gobierno en la ciudad. Nos vimos transmitir aos nosos consumidores que o noso alimento é de calidad, e os firmados e os tratados que se van a firmar agora, como exemplo o Mercosur, vale, eso vai vir comida falando mal de merda, comida que, é dicir, non ten trazabilidade, non hai control de medicamentos, non hai inspeccións sanitarias, non ten ningún tipo de control. O mesmo vai pasar cando ese alimento chega aí, que ao principio vai chegar a un precio moi baixo. Claro, cando se fagan co mercado, o precio vai por iles, non nós. E cando ese precio poñan iles, nós estamos xa completamente arruinados. Uno de los principales motivos es el rechazo a los acuerdos con Mercosur, que permiten la importación de productos procedentes de fuera de la Unión Europea sin los mismos controles sanitarios, medioambientales ni los costes que se les exigen a las explotaciones locales. Lo convocamos en Ourense porque, bueno, como non temos apoios de sindicatos nin de ningunhas outras organizacións, Ourense, por suerte ou por desgracia, creo que é onde a población de gandeiros está máis envellecida, porque eu fui a algunha manifestación a Lugo, já hai un montón de gandeiros novos, e aquí, ao mellor se miramos a media, igual son 50 moitos. Entonces, animar a xente de que veña de outros lados a apoiarnos, porque, bueno, ao final tamén somos importantes aquí en Ourense, que non teñamos tanta ganadería láctea como teñen nas zonas de Lugo, a Coruña por aí, a cárnica, a nosa ganadería cárnica, é dicir, ten moito valor, e pois o valor máis importante é que prevé os incendios. Otro punto clave es la exigencia de un protocolo preventivo para la dermatosis nodular bovina, antes de tener que sacrificar a los animales por posibles contagios. A legislatura que teñen sobre o tema da dermatosis, é dicir, a que estamos esperando, a que chegue? Cando chegue, cal vai ser a solución? Sacrificar os animales? É dicir, sigue sendo, é dicir, seguimos corroborando de que non nos queren apoiar. É dicir, matamos os animales, a que precio? Nós non queremos cuartos, non queremos matar os animales, queremos seguir producindo alimento. Entonces, que frenen a entrada de animales, dises países, ou non dese país. Por exemplo, en Cataluña temos o problema. Nós non estamos en contra dos nosos compañeros de Cataluña gandeiros. Nós estamos en contra de que non haiga un seguimiento, é dicir, como é debido, sobre eses animales que están afectados. Que non discurran por o noso país, ou por España adiante, ou por Galicia. Non poden vir animales desde Francia para Marruecos, estar paseando dun lado para outro e que naide sea responsable. La manifestación también puso el foco en la pérdida progresiva de servicios públicos en el rural, como la sanidad, las escuelas o el tren. El sector advierte de que sin estos servicios básicos no hay futuro para los pueblos, lo que lleva además a lo acontecido el pasado verano con una gran vaga de incendios forestales que ha dejado grandes pérdidas medioambientales y, por supuesto, también para el sector primario.